buri gihe mu buzima bwanjye iyo nabyukaga nabonaga hanze hasa neza, nkabona ikirere gisa neza, nkakunda kubona inyoni ya kagoma iguruka mu kirere, nkabona ko Imana impaye umunsi mwiza cyane. Nari narayimpamagaye umukunzi wanjye nageze mu buzima, mubwira ko nza kumusura. Kuro waramutse? Amakuru? Ndaje renje ukureba. Ngeze kuri gare ngifata bisi. Ambwira yuko ari mu kazi ariko angeraho saa 2 za mu gitondo. Ufite urufunguzo arya? Ako ntacyo nzaza ejo saa 2. Ibyo ntabwo byantunguye. Nari nzi neza ko ari umupolisi. Naragiye njya mu nzu ndaryama ndasinzira. Kuko nari nzi ko ayo masaha yampaye saa 2 za mu gitondo agomba kuba ari bwangezeho. Saa 10 z'iki gitondo nakomangiwe. Nibwira ko ari abagizi ba nabi baje kungirira nabi. Umva nagiye niteguye ko ngomba kwirwanaho kuri uwo mugizi wa nabi. Ariko ibiganza byanjye nibyo nakoresheje nambura umukunzi wanjye ubuzima, nifashishije agasutabure nasanze muri salo. Aisha, Aisha, ingewe, Aisha, ingewe, Aisha, ingewe, ingewe, Aisha, ingewe, Aisha, 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 Imita, Aisha, Nurabo, Aisha, Aisha. Niyo mpamvu ubona nabuze yomva n'iyonjya, bitewe n'uko nabuze amahitamo nyuma yo gukora igikorwa nk'icyo nakoze ntagambiriye.